kemm konna aħjar meta jgħidu li konna qar, l-arriva x-xogħol twaslek tard u salabtuna bi flusna. Dawn kienu uħud mill-messaġġi li waslu n-numru ta' residenti li nġabru fi Pjazza Carlo Diacono ħdejn it-terminus tal-karozzi tal-linja fiż-Żejtun. Ilmentaw mill-fatt li l-Gvern iddeċida waħdu ir-rotot il-ġodda li ħafna minnhom waslu biex ir-residenti jkollhom jaqbdu iktar minn karozza tal-linja waħda sabiex jaslu fid-destinazzjoni tagħhom. Is-Sindku taż-Żejtun ġewwa Tard qal li hemm mal-10,000 resident illi mhumiex moqdija minħabba li tal-linja mhix tgħaddi mill-periferija tal-lokalità u jridu bil-fors imorru l-Venda. Is-Sindku ta' Ħaltarxien Paul Farrugia qal li minħabba li m'hemmx diretta l-isptar, in-nies qed jitilfu l-appuntamenti li jkunu diġà ilhom xhur jistennew. Is-Sindku ta' Ħalaxa Emanuel Vassallo qal li minkejja li ġew informati li se terġa' tiddaħħal id-diretta tal-Belt sallum din mhix topera. John Mary Kalleja, is-Sindku tal-Gudja qal li miegħu ħadd ma konsulta, tanti li ma kienx jaf illi tneħħiet il-venda li tpoġġiet fl-ajruport waqt li anke tneħħiet id-diretta tal-Belt. Minħat tiegħu id-deputat Laburista Joe Sammut sostna li s-sistema ġdida tat trasport pubbliku nessiet in-neċessitajiet tal-pubbliku. Filwaqt li Stefan Bontempo fisser kif mal-Kunsilli Lokali saret bis-sessjoni waħda ta' informazzjoni dwar is-servizz ġdid tat trasport pubbliku. Dawk il-kunsilli li ma setgħux jattendu għal din is-sessjoni ġew ibgħuta l-informazzjoni li ngħatat bil-posta.